Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil monsangi tukin khan assembly subject committee chu chuan Aizawl bazar puya Aizawl city center annex sakmek chu hmunan ena assembly subject committee chairman pulal chuan thanga MLA chuan Aizawl city center annex building chu sakzo hun turwa manasiam an pel thui to harsana shang omwangpo ni semi puiten an chhordu to an mamo to ani ati asakna thoktu contractor te chu zanlama po na thokmai turin ngena building sakmuana wangin chungko tamtak ezonna ngonga sarkar lama theitop an chwa venga mi puiten chhorwat se andu takzitani ati pw chuan oma MLA point thu soin sumdon na hi chungko tamtak ezonna ani to chan engi mo awanga sumdon na khailak chuan ngai ole hardu hle a sarkar masate atangin bazar poisak thatikal pueni to kumnga borvel zet chu helai muna sumdong te an khailak ta ani ti a bazar puile Aizawl city center annex building poimo azia chu thingtlang na thoktu thlengin ngonga nikhat na cholpo athiang to lawani ati bok Aizawl city center annex building hi bazar pui building sakmek bul omani a cheng noi sangthum zaruk som level se na turani a NEDP project ni in lusha engineer sten an sakna hi an thok ani Mizoram Home Department Law and Judicial Department le Assam Judicial Academy te tang ho chuan Executive Magistrate titani ni o tur new criminal laws zirho na Aizawl klapa voina chang khan an mangchan Danthar Pathum Bharatiya Narasik Suraksha Sanhita BNSS Bharatiya Naya Sanhita BNS le Bharatiya Saksha Adinayam BSC chungchang an zirho do na hehuni Home Minister puke sabdangan aman puini Home Minister chuan miswal le dan bo chhia te shemna dan thar pathum chu harsana lian tham omlova man ani theinan Mizoram sarkar in theito pa chwa thu soin trainee te chu training hlok tak mang turin du sakna hlanani training hi resource person pathum Punasim Akhtar Faculty Judicial Academy Assam Pujasbal Singh Principal Judge Family Court Barbedale Pisiva Handik Research Officer Judicial Academy Assam ten anpe ani National Highway 302 Lunglele tlabong inkar kong NHIDCL noi contractor BRN Koten an siam meka stone crusher changa lungno an her noi mat stone chu balua mangin hawrang khobul vela kong siamnan an mangti athuthang omawangin voin choma lamkhan hawrang le pachang khwa wai me shwai tu ten amunan endik thudon na in soidanin lungno her dip hi maintenance atan man chau tur ni in contractor te hianan lo soi to ama se kong siamnan tak mangin alkadranen chopolin ni khata kilometer ni le kilometer thum an luan man le maidon ani anti a hetianga balu chhia an man chuan kong pui thlodon reng lo nia an shata wanga endik ni nan soi lunglei thelai pol po in na tu ka helai kong siam da ni endikan tuma puan to angin LTP hian NHIDCL le contractor na tho dan hi lung oilo thlak hle an sha in na zo ka malak an tum thu press meet ma a an lo puang to ani kan correspondent report lo ngai thla ang 302 lunglei le bung inkar kong chimme king changa voin kham hawruang uime le pachang uime te chuna an khobu a kong simek an ena tundin muna an man ruwa chi anga man chungchang an fiat te chu company ho tu te le contractor te ne an soya contractor te po chu lung chia deuh chu poya lung tha man an tum thuan soini tuna lungno an mang ni anga soi te po a chia han thom nan deuh tak an man ani thu te po an soya uime te po in tundin muna chuanin chitil tuga chia chu a omnia an fiat lo thu an soi ve boga atul anga NG zel ro chu an tuma thar sakna omlo tur an ngai ti an soini thang len sei Akashvani news lunglei Chan big nei lava Manipur remna le mwana om theina tura na thok tur CRPF 10 Mizo volunteer mani khovenga duty somlai an ka phlum chu point ti tho MNF party chuan soin MNF chuan an thi na hi angai ur sun tak zeta thinrim thlak ati in Central Police Force te che dan hi dem om ati ti asoi voin hian heng rang som te sil sar tengin lamka a Mizoram paltlangin lakani dona munshang shanga rang lo hmana tura zana le choi moina lo hlan ni CNT a Central YMA in Mizo nam IO a moana mun Aizawl thuam pui an buat sei tur chu an thlop thlat ti an soibok chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani